Dobar dan, poštovani gledalci, evo došli smo sada da probamo ovaj gimbal. Sada ćemo krenuti ka pijaci, tamo ćemo testirati još malo ton. Ovo što sada čujete je zvuk sa mikrofona koji snimam nakačen ovde, znači eksternog mikrofona. Gledajte, ovo je koliko je stabilna slika dok hodamo. Što je dosta zanimljivo kod DJI Pocket 2 je to što maltene ne možete da napravite grešku koliko god tresli, pokušavali da mrdate gore, dole, levo, desno, kadar ostaje stabilizovan. Podržana video rezolucija ove kamere je 4K, 2.7K i Full HD. Sve idu od 24 do 60 frame po sekundi. Postoji mogućnost snimanja u HDR-u, ali samo sa 2.7K i Full HD-u do 30 frame po sekundi. Maksimalni video bitrate je 100 megabita po sekundi. Ovo što sad gledate je 4K sa 50 frame po sekundi. Ukoliko želite da slikate, veličina fotografije je maksimalna 9216 sa 6912 piksela. Evo, došli smo i do Bajlonove pijace. Ovdje ćemo probati da vidimo kako će se čuti ton sa mikrofona i sa eksternog mikrofona. Dakle, ulazimo u pijacu. Ovo što sad čujemo je ton preko mikrofona koji koristim. Sada ćemo isključiti eksterni mikrofon i sada čujemo ton sa mikrofona na kameri. Eto, kao što ste videli, ovdje smo probali ton. Sada smo se vratili na bežičnu bubicu i ovo je zvuk koji čujete preko nje. Vidite i sliku, kao što sam povedao, ovo snimamo u 50 frame po sekundi pri rezoluciji 4K. Ono što bi valjalo napomenuti je
Razlika ove kamere u odnosu na konkurenciju, tačnije GoPro koji sad nemamo na testiranju, je to što ova kamera ne izobličuje sliku. Dakle, dobijate prilično jasan snimak bez zaobljenih ivica. Što je takav tip objektiva i montiran na njoj. Videli smo kako kamera snima pod dobrim uslovima osvetljenosti. Sad ćemo sačekati da padne mrak, da snimimo kako se vidi u noćnim uslovima. Eto, došli smo i do noćnog testiranja, ali prvo idemo da proverimo kako funkcioniše mod za praćenje. Evo, sada ćemo probati da vidimo kako funkcioniše praćenje. Dakle, sada ćemo nacrtati njega, ovako, i probat ćemo. Viktor, idi polako levo. Evo vidite kako kamera prati, polako, idi desno, vrati se. Idemo levo da vidimo, polako, polako, idi još slobodno, slobodno idi levo i do kraja. Dobro, to je tvoje desno, moje levo. Idi svoje desno, ajde. Do kraja. Sad idi polako tamo ka onoj sobi da vidimo kako funkcioniše. Idi tamo ka onoj sobi da vidimo da li te prati. Evo vidimo kako funkcioniše to praćenje. Eto nas. Ajde da vidimo sad kako izgleda uveče.
Dakle, dosta je mračno, upaljena je samo ulična rasveta. Evo vidimo Skadarliju. To bi otprilike bilo to. Hvala još jednom što ste gledali ovaj video. Share, like, subscribe i vidimo se u narednom. Pozdrav!